Where software yaba sisino. Who ma won't be a humana casano. Untiasi. Now we are medical doctor Kwana says, we used to nipa pra a ban saying apala and the monoso yet the question because of we in Suba. To this in Saka a yet sofuna would design and branson na. It can say our phone so day. Yet she wants to be. Members and Kasa a titi a software in Arsenal. Omo lacking yama people. I condemn a software. Ena umami beifo upapa ye beifo unama ye beifo wakwala wawono ye beifo ohwe wo ka onwale na wa promise o obewale o na wa fawo ode wo ko aduro so akokyekere na wo ka ya wo be paki waje obedu nunu so afawo wo ku se wa fawo wo ya wale fo obefawo obi timi fa maame efa neba efa maid obi kura ekope awo no sofo se age se ukuntu ho ma me fawo na office o wale fu akuntu ho na nikunu eti asonde na sofo efa na yere ebri bi atwam sofo bi ameka se awo no na niema wa kopie so se o free Christo so mo do Christianity na wo bon sample ti mi go Christianity na se kwa de sofo bi a mengo de o se se asore no wo pa na se heaven ti na wo ba de yet na fie video basically see on social media so pastor your friend say Richard Akosifo Pon ya woda Grace Prayer Ministry and nebusia video ni mu ensem na ebusia ahudwina san wanwane nyina sofopani na wo kire se aboduma wonya abosumi enum 5 months old baby na sofo no kire se aboduma no woye ensuoba entisi woye ensuoba na se wanhwe nja abofra no kwan a oba betete na busuafo abeha awofo ni yie pa ente kwan obefa so beja abofra no kwan se odi abofra no befa asiye no wakwakosie no na eno enodumfo bi ya adom a wokopio sofo yi ene abofra ne maame ena afa sofo ne nua ba kwa wokanwo a woye no associate pastor e wo na asori ho na wokopio so no bi so se ahade mu na se ne se wo na afafo yi bebo amane se abofra obese omo no abofra no afimu nti wo mo kwakosie abofra ne no ena adansi ni se da bi wo mu abofra no enhome intanya ade se obema kwan ama wo mu akwakosie abofra na ampa ampanya nyane akọ no mo preso kọhwe na ampa abofra no wo nkwam ya wo enkwa wo home na omuye no enam so ma o ma che wo kopie mu ahemfia me no ka sei apolisifoɔ ensa kasofo ya wo mo ye asem no mu enhwehwemu na busia asem bisa ne se aso sabofo be wiase na se oyensuo ba eye hwan asede eye sofo asede anase eye doctor fo asede sunsun se wo mu sen letie ene difo abai sen ene nyamedwuma no wo mo eye no ene mensa aka prophet Melchizedek e wo menche wa aka no emu difo akwa na fe yin nkomo na ansa na be kwa na kwa ba no nya subscribe button za no aka isa o de bell no be ka ho se na be ye na upload it to one person ya wonsa ebedi kan aka ifo wa kwa ya wisi we this papa bi aboko me mo de secret from na miase ana aso de asemo aye ho social media so na akwa ye mama ni akudwiri se meka se wo nua so fo se mo na mo ye ni dwuma no ana wo hwe sa bofra bi aba na bofra no eyensuo ba enti okwa kogya bofra no kwan menji wadwe nche hu video no ne nse me preview video no mo se na wo na fifi ho ya bonkomo fi ho wonderful mama ndi kan enchiao o why fi pa I say the Mr. Riviere na masana dos amen wonderful na machia wa hefoso no kosem hwe video no sofo ba ko ne de sende me na we bisa me question ye na me so pese me bisa question sana we semfo na we bisa me no mato me bo asie ya no mako okay na abofra no eja enini na edi akora no koma eye sofo no se oye nsuo ba na according to information about social media no so as abofra ne maame no kwa asori wo sofo no ho na wo bo abofra no nti sofo no as ono nenim sunsun sem no with the spiritual eye no hu ye ne sa abofra no
because I will fly for 5 months there. One more or year autism for 5 months, a very early so detected. It's a kind of fast so who sakwalano, a year so bad as a phone. Nana, our phone account on an egusi. Oh, wow. Anyway, Sasadia, na say, soften your channel. The patch your eye. Okay, the Indian Bisa was some flow we see in Ano. Say, Ebiana, our phone and come. Ana, our phone and Yahweh. Anna, Ebia, or fuck with Tikwabi, and now, or Papa, yes, Nyam Branson, media, and Yanka, Mekan say, a year, rich was Sibia, Anka, or Papa. Okay. Na se eba se awofo no eya where in other ways ye asofo a yapa sisi no asofo bebre wo hono mo a wo ma wo bode eye adwuma na nkasa no unti aseye unti le pa ti pa defo edi nyame ne wo ekasai. Okay. Ediana wuhui, are you a medical doctor? Now we are a medical doctor. Kwa says we are so sumu nipa kwa ebane sena akwala and the mono so ye the question because of oye insuba. Oh, sa enkofu wi na omo ye mambofo. Sa enkofu wi na di klasenka government no two or massive day or man, and yes, will be a preaching a church or a okay. And yes, a congregation who will be announcing a church or a shuffle. You will call it, but I will be our first to give me software. Okay. It is, remember, as someone may come with you, I want to say, applying actually, unless police in Saka, a yet software would be saying, I'm Branson now. It can say, I will follow so today, yet she wants to be. Okay. Oh yes. Our phone when you say abofra 9 months, na so for akachira was say abofra ye instrument ye komposie no. Na say yam pa say our phone e ka ho dia, you can say our phone ye chi wo mu bi. Punishment ye de ma so for no the same punishment na you can say our phone so dey. Mpo mo e ka ho nyina no. You ka kula ni ngui. Odifo ye hwenye se ebia me kama wo phone akwan bia so nyomo ye no manye ni some concern ka ho na so phone tu sa na mo na but again so phone who said Ghana ha ye was a perception about so phone say so phone to me influence ni members na wona asene no ye wo ha na ye nya video bia kwala bi kokun ni nua ono so se wo hwe TV so who say malam bi ya bi that say mo amoye sunsumu nyuma no wo influence e wo ye so enti church member ba so no de ne we nyina ahye so fom na so fo no in a way se bia wo pa bibia kwai na nyankomade bi na ode ohu se maame no na adwene mu obre se bi onti wo de fa so aye no eno ne ye hodi maame no briefer eye yi ana because it think say eye so fo no influence ena mama me tu sa na mo de me di bebuwa wo nsem bi sai ni se Bible say many are called but few are chosen. Ya frɛ nipakuo bebree but kakra bi na ya power free. And now can the book of Hosea 4:6 was the lack of garlic my people perish. Okay. Nimia ni yentino oyira oko awuhie ana amanim ana oyiraye. What you say? Now no members ankasa etiti asofo ne na ase no omo lack nyama bebre. Okay. They lack knowledge. Na Bible so say nyame asem na wapui nyansa ewo he enti obi enni nyame asem a ni nyansa ewo fom ni nyansa esha enti anka sofo entimi emfasa adwo mfa nhyɛ mutrim sɛ bia wo ye nsuo ba sɛ ye nyankomade o senye nyankomade o ontimi mfasa adwo emfa nhyɛ mutrim sɛ wonni nyame asem a. Okay. It's okay, God. Can say the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yes, I fit here any day. Yamishu. I saw for me the
me de bia metaka asim se Africa ankoyi na Africa atete asɛe adwerega no ɛyɛ asɔfoɔ so ɛkwan a yɛkasa kyerɛ ɛdɔm no ɛkwan a yɛfa so ɛde adwen ɛwura dan wɔn etim so yɛwɔ asɔfoɔ bebree hɔ nom a wɔn yɛ diifoɔ bɛyɛ but they are false prophets ɛne yɛwɔ asɔfoɔ bi so hɔ nom a wɔn yɛ akyerɛkyerɛfoɔ. They are false teachers. Okay. Enti edu tell ya said here woke no say sofo ni hu say asafoma no enibie eswa false doctrine no false prophecy enti eye adwen a ene ehu a asofo ni bi de to members ne so enti de oye ne enya kura na sofo aka enti okay. Enti de sofo no eye ne mom no ni mom de enya nemu awofo no so no say ye we na nya spiritual side na now no ye beka o ye beka na emra okay enti emra ko mu no wo so no ikase across for day echi wo bie na oni omudi odifo ebibre mu ne ye wo no yempo ye di sunsumsem di sunsumsem wo ye so from di so di sunsumsem of course enti me bisa se eye possible se akwala ketwa demon bi betimi process na na demon betimi process ade bia ehobie okay obi ko ono ma oda yefumu onyama asase so but be yehohom fi no e be yim de ko edidie okay ewo ho saa nemu eno no enkoba se hohom fi kura atimi mu a ana hohom bi process na yenkosie na ne mu so okay enti ya na me no I condemn asofo a ena umami ye beifo wo papa ye beifo wo nana ye beifo wakola wawo no ye beifo eya na me condemn that e pray Jesus Christ any esuafo ne na do idru baabi a okache Peter say bonsan free mi soko eso say Peter we ya na Yesu ka say wo so na mesi masafo na hem ya point mi dey entwi emfa so sabre onu say bonsan su abi wed mu okay bonsan su ne be wed mu say eyi bia o but na owu Yesu Kristo e ko wu no e na obo ho bai be Yesu Kristo wo say bonsan wo ne dey abet friend mu it or condemn is other spirit na abet friend mu no enti se obi ye baifu a e honhom okay enti di for say honhom dia na ekwan ben na fa so e handle sade no ekwan ye fa so e handle no say empaibo eni akomchi na abofa 5 months and say oh there be show parents there be abofa na the way they go here na wo fa na be akonchi na ma and na so for no pa say so yusunsu enipa sika say sunsu mo so de go timi de mo akwala no okay ana asafo na owo mu kura no debi bibia nkyere say yenkosi abofra no eye condemnable say adudifo no otu sa na mo no but Ghana no but I believe say this police IGP Mr. Christian Tete Yohuno ene maami Lydia Yakodonko omu gweduma enyade a omu be masa ade uraye police case said ye bibia atwamu no ne koso no because ade a abranti ye fa ne se ono ne achi no ana ono adapa na adedi but asofo no bi so ye enema kura esensa oh yes asofo oh yes wo asofo di pone wo pe wo mu di pone wasase so ya asofo wo mu na wo ye nyamedwuma na ye oh there be first no sisi pa de me fa ne say Ghana asofo ye 195 ye fake oh yes odi for 95 ye fake nyina so ye de oh nyina so ye say menyina so nye baako menyina so nye mieno yewo sofo bi o ha onkogie aduro
but say waba sochi o hwe wo car wonwale na wa promise o obewale o na wa fawo o fawo wi anya se o fawo keke o de wo ko aduro so akokyekyere o na o kai ya o be party waje ono sofo o wa dai mini bebre o do ko aduro so we need to mean o dey adwuma na o wa dai Central America se bi fake no okay o ti ase o be nu no so afa o mo ku se wa fawo o me fa yes dey serious well o ya wale fo be fawo obi tumi fa maame e fa ne ba e fa maid oh yes sofo o jira wo preach wow ena obi so we say nipa anasa sa ayi fake semua make ono no we di kan ene wada wakɔkyekyere wo wasaje wo dwapade enti enipa bebere ho no mo a omo eti omo ehwe asofo bebere agegegege omo properties unyamese obi kura ekopɛ awo no sofo se agese ukuntum ho ma be fawo na office owalefo akuntum ho na nikunu eti asonde na sofo fa na yere oh nebiensi every question obeka ye ana o want that okay or than the one ba okoya sofo na butu like obebia like obono don't be serious what you say enti asofo bi so what you prove the show fie asofo bi what you prove the show fie na wa show come say do wo fie nto ba betu enti one ne prayer team aba ne prayer team so no mu nyina ya promfo enti no sofo ne wo bompa e twa edan ho hia no ebi wo no ma o mutimi be dua wo hodom for some months ebi so wo no a se wanya ancestor mumu twa edan ho hia no na obi so etutu from dia hye ho enti bi edan no muntu some months o se mi baba betu ono na dia beso se obi so nkom se aduru ewo ufia aduru wo ufia eyesunsumu enye physical enti se me ka se me bobo dia fake no ewo categories bebree atum so we fake odi for wo kasa no kire se emre false teachings false prophecies ye beye dan na yenya ye ni sa spiritual eye ye ni sa spiritual discernment na yidi mochi na mo church no ye betimi at distinguish between sa two ne say ne sofo yi kende we false teachings and as a way false prophets and as a way no ade na wo ye because ebi amaame no wawo abofra no 5 months ye hwe normal baby bi a 5 months ya woni ye bi a wo ye bi a 5 months no ne to nye fo papa watena se osere oye bibi ma wo play or ye normal child but ebi ono ne ba no wo hwe na ase ne su ne nyema no esesa 5 months akwale mo ase ne ba ne behave strange ni ade and what class na so far can be research no ye part of Africa ya we I say literacy rate no e wo from kakra enti bia ma no nim dia much about akwala na say mufra enti e be dey na safo no wo be difference wo say some asofo yi kende enye no kwe no meni na ho ne sofo yi ken we dey enye no kwe elonti na etwa se onipa bia no ope akenkan enye se akenkan se book bi keke Bible wope akenkan se dey wo be kenkan twere no enti se wonim onyame asem na sofo ntimi me kan twere se nyame se ana doctrine bi wo ho misisi because one kasa no dey wonim onyame asem enti me de bia me ta kasem se Ghana 70% for ejimi eyo o ma dwe wo fom sebi o ma dwe wo fom o da bi onyankopon eka kwasea o ka kwasea won tu sebi ye kwasea dabi wo se mi sumi gire nyame asem so na dia kasa okay enye enipa asem so na bi gina kasa onyame asem so enti Bible se ma ye mfa bi nka ho na ma ye enyi bi so da imfiri enti wo ka onyankopon asem a etwa se o ka no according to enye according from because kano according from na just say ye wo pese me kano na make
But the person me can according to. Okay. What you see? Okay. Wonderful. You know, yeah, be believe ya dwemu emre. Ya fama sade Ghana. Woma dwemu ebie no. Isha. But one said woman dwemu emre no. E wode e doso. Okay. Ena ye sole no. Asofo bebre so say we preach brofu, we preach trio, we be anam kwan a wo fa so e kyerɛkyerɛ na ebri bi atwam sofo bi ameka say wono na niema wo kopie so say we free Christo so mo be go Christianity na wo bon sam point bi go Christianity wo so no do wo kopie so you know e wo twere no so no free Christo mu a wo be go Christo so wan ka so be go no aso no so be go Christo anko be go wono aso le kwade ankanya hwe but wo se wo be go Christo so se bia e se ni fani beto boabo na nansi bo so ni me woka na bon sam point mi engu Christo so na bia de ono akogu no bon sam engu de nti no so se onyankopon asem yesu se na mesima safo na he ni akontimi entwi mfa so ense no de ono de wiase nyina odi so no e ka se hwe ni ho betimi a shekini the kingdom na wo nipa mere person timi be ka se abia wo akwa ko pie so no se wo free Christo so no a wo be go Christianity within 10 days abusu sem kasa be no members so eto obo won sem hallelujah ele ke say lack of knowledge my people perish me kasa say no obi be kasa bia yidi na tem obi kasa bia bi twa ne mpoa bet wa pu nyame asem say unyame asem no wa pu unyansa e wo he enti wo mo a unyame asem no wa pu no o ka papa onim say ye bone o ka bone a onim say papa enti bible say wo nwie wona wo frɛ bone say papa na wo frɛ papa say bone yesum say han na wo frɛ den e han say sum enti ne saa asofo ni nyina no omu nyina no wo bia ne de ono so de kyerɛkyerɛ be de ebema wodi sɛ ni ehu sɛ esimesi wo yɔtofo o ye dada fo sɛ wan ka sɛ hwe nyame asɛm eni ka sɛ ogidi ni bia enye ogidi ni bia kwa sɛ e ka sɛ ni pa bia unya discernment of spirit mi hu no matter how agrare kai bo ko to show dressing what dress so we fake e ka sɛ me honhom kyerɛ be sɛ dey we fake odifo ye wo esom bebre ni wo wiase wo Christo som ye wo Muslim som ye wo Buddhism ye wo ada religion bebre e wo ho but in pempi na ka me say Christo som ko na controversies e wo e ba na kwantra hodo a ye nyankomade ahodo a ye ubedue mu no na e Christo som eni free enna de esi e sofo eni de enimu a sa nyambraseni akwakosi your Christian council, your asofo penifo Christian bodies near there. Steps ben and a different was what would take Yamen some for Yamen penifo association. Steps ben was so would take you meeting this sanity. Abba Christo Sunwa, send a young yanks in a bro. Yan Muslim summon a band Christo Sumosra and no bed brasses say empo months mean to us here. And no nothing because I say asofo be brenan na mapanchera who was saying a mother. Maybe some questions na mebua wo shame fana no krom ha your Christian council ha e bi ni ha odi for sembe na wo da bi ni ha ni ma na se bi ni ha e bi ni ha mate beti bi ni ha what na sa de ni wo odi for one thing oh na say yes somehow wo kusia wo na council bi wu yeda see yet who dey me say question wo kusia the Christian council wo yen samafo ana mate beti ni ho sa unyina so de ka say ni ho de because me da so be some question no me nyina so a me de e ka sa asem say Christian council e wo ho a ena wo nimde di ka se wo mu ya obi enya ba bonte se oye sofo ho a anka regulation wo ho
because okay can First Timothy chapter 3 now was it say obi fa hwesudwuma na wo fa adwuma pa but rules was enu plan say yenya ne ho asem bi rather eka oye oba ba kokunu but ene asofo bi wo mpana there 6 o wayire mienu o wayire dey miensa eso inipe kuni na ase o fe ne ho dey sofo na nse kwa de sofo bi a menwo de o say asore no wo ba na say heavy ntina wo ba de ye tenafie Trefie Emma fee like a muscle law goes on heavy be anyhow. Okay. What do you make sure? Inti a soft on it dear. A soft on it dear. MP because I then now we suffer now a soft for Jisa, there be. And yes, so for Biana me bonechi, but one Eddie. Yanting every one ye apatekuno. One moon the day, the bone a cheek. Okay. What I said, who did you go beside me? Udi for your benefit, yes, and I say, Yesheni ACC, a was software from one. Credibility. More software credibility and name at the same. Oh, sir, Nika said, Beba sase mo ya no. Ye Christian Council na meka se like ni ho no. Zambia, Zimbabwe. The only two countries are benim se so fun timi ni nkwasi asemo ho. Nkwasi asem se like untimi se software we could see like opipa software ya cho se we bi akoda na problem that be untimi ni se kuno ho. Se chore se nyame munyansa no ye nkwasi asem woni pen so nyesa. Nti se okase so fo ntimi ni nkwasi asem. Like online no e no kwan ma wonni sa ne ma no. Okay. You be crucial church. Eno na nye freedom of worship na wo muteti aso. There be na sofo we all say so no more the that. Yes so yeah sofo no freedom of Okay. So far fan presiding elder wa fan declares wa fan osha triatawa wa fan wa reno. Chese sister no kwan na you invite the man be told no wa fan. What you say? Intino Christian Council na ankasa no Ghana ankasa no me no samo se one pa dia na dia metiti se ye hye wo mafunu nti wo muntimi enkasa na yetru sa oh yes what no o sa na matete no sa sofo no ya hye so mafunu emma nti wo muntimi enkasa kede sanka ne ye boni ye o je bi ye boni wo hwe se wo betimi akwa asori bi yes the freedom of worship se sa na okropa sofo bi now no di ko jan ya totototo ne mansa no no so bi da ne sa na se onyankopon asement nyanye wa ko jan ne betimi ajo odi for say eye wo mo yesa na o say eye spiritual items but then spiritual items spiritual items are wo use so mudidi like e wonye ma eye de ma wo na no ne nkanya me so mo quotation be le dina so ade bi asofo practice wo ason dem a only Bible verse a ode back no eye nyankoma de eye nkonya eye wa eye wakatre eye tricks eye bonsam to me odi for Bible mu yenya ba bi ma Yesu kwa de intesuo fi no no fra nya sa it was how many times let you know once a bit but says once a bit we project that be miss it was say okay it was say Bako pe okay ebeti ya basa kwankyere onyankopon ne me kasa se obi ba asole a onpe apple emfa emra ebia opepa odi apple na eye akwankyere Elijah mo Elisha me bidi enchi Peter mo po me bidi musunsu me bidi mo handkerchief eye once Koda River Jordan mo beto eye once it is so for bia o use items say fawe ne beye o ye fake o antichrist o free nyame na say we na me ka kire o na say spiritual item no dey wo nya dwuma ma wa na enye dwuma ma bo betimi ama kwan kire once
I believe in prophetic direction. If we nyame, and ya kwanche bi akwa so na me gidie. Oh sir. Lady be contacting me TikTok. And also be so ni bi din komo. So from the kwa musiye. Wo so ku dwale no. Njo ka no na me tie ni tin. No se sofo. Tam be na metimi ababa be hu. E na me share da. Oba e hwe sister na. Come on. And also be boy like in komo no say. Njo wo na ni tu dwale wo, wo dwale wo no. Wo dwale wo na bi ni si no so me na maye steady. So yes or me be that ya ho de me man a chance. But to comfort ho E dware no. wo hwe sister na bo so hwe na nim hwe na chi a wutumi se atade hye ho kura no wutumi se ne message na sofu wa wo si na message wo mu a ene ne da no ade se wo de no pode amusiye ni wo comfort no dwale no and then We ma mo credibility na so te. eno na itwa se timamufu no se ye wo sofu ni wo sofu. Ebra me ye like MPP for adwuma yi. Omu bisa me se onyame ga bibie de kire me a oba ba gwa me monde. Obisa me se me ye go adwuma sika sen na meje. Na me so me de me charge. No so so wa shenkom na nka adwuma de na me se me charge. Ginya se creative no beko mountains akobo like empire dia ma. But me for there mo beto petu agu. Me ka se me charge no. Uhuni sabi ya job bi Na yesi bi mo charge. e bi charge so fu bia o be charge wo se wo bon pa ya ma wo ye miracle wo ye se dem o ye fake Odi for ya bre na so. mate ne kwa de se itwa se enipa ni da ho Okay. na utwa adwuma yi no ye wo asofo bebre wo no ma wo ye mpataku enu abefrem obi se wo nkom no esi wo asofo bebre aba ono no onyame ne nkasa ohe DSTV Sky Ajaliza o mokane se Ajazira me me area na me wo problem kakra o na BBC na eti ya da no ade be che no dia be hye nkom na wan kasa wo feel e kwa wo hwe wo tini anhye ho nkom wo so le betina TV so radio station was in who anyway and I Trump be say and Israel be say un she ukru there in just of there as be as anti me two ahwefo for say asode bia work on and na de be catwo so wo sofo oye politics we free nyame na ase Odi for sa ofin ye bre na ya so na o de ma kan we ma mi say we ntwato sa wo share politics ho nkom me say politics ho enko bisama kansamu politician ho nkom okay it is a wusha politician who is a politician who so nipa ozai oso afri nyame na ase ana daddy masam na mekaya okay e difa de osofo bi ho a ono no ne puppet no o de aye politics oh okay ena wa yin ho so say the wo party we yafa inti enyo the hana wo eno na meka bese nyankopon da bibie di kire o se nyankopon da ne be di kire na me hu se Dr. Baumia de bewi ni eye fagberaship no meka ya no eno ma wonye politics ya bi nye poche the same thing so say President Mahama ho asamba meka di twase me be mpanyifo ka no meka di twase meka pie so injino o hwe me TikTok nyina na inti me nye politics okay yes odi for matimida sepa abusia medase se wonya brani adaje ede hwema me ha na be ma kwan emi ede adwumedi nyina esi ne prophet Melchizedek ena edi enkomon message se obuja comment our comment section ho ede amam all the social media handles no too much gh o subscribe like it na wa share na social media share